close to the eternal road. You know it try? Hang ni sing ko aban kren nakaktin ke jong beleng kata ka day na ki kam ki apostle. Shapang ke jing penem ya u ne shapang bakum no utrai. U Shem ya u Saul hakat kalenti Damascus. Berkani ke jing Shem ke jong la jukren barabor ne ko aban pedi hakan ke por ya ke benta. Haba utrai u Shem ya no. Umdei tang ba usu Shem ya utau breu. Ya une ya ka. Hare udadon ya ke jing temu. Haba u Shem ya no breu. Lang ba ke jong une lang ba ke jong ka. Ba utrai ulak ban pansapriang ya kata ka kubor ke babha ke jong u. Kabamot haba utrai u penem yang apa dia pi. Ne utrai u kot yang apa dia pi. Umdei tang ba u kot yang i syak ke jing kala kabamot. Umdei ba u kot yang i tang bangin yo ya ke jing penem. Handre udah kot yang i balang ba jong i bangila ban ai ya kata ka kubor ke jong u ken. Amen. Ken mau bet ya kan ke benda. Kamdai ke bagi syuwan ke syetri ban long kristan handre ke jingmot ban long kristan ke bamot hi ki dong bot jong jisu handre kam kut tang kata handre ke jingmot hi jong kata mangi kala long ke jing shai ya kita ki breu ki bampat don ha ke jing shai. Amen. But fitip habo blai u kot dem udan lupa ya kata kecing temu. Utip lupa sepang ke plan ya utau breu ya ke bau blai un pendon kam. Tetapi pulih nak tin ke jong blai. Hakam apostle hakal nong ke bah kendai. Kini di ke por nganong ya pi hei baki kita ki banget ki benengkong. But hakam ke por parsyam la kotru ya ki kristan. La khot be yaki tang na kawe contain ki briu jangalenti lan yaki de ki briu ki be yo ya ka jing hikai ba ki be bot ya ka jing hikai ke jong u Jesus Christ. La khot be yaki ya kata. Pat hakum kata ka por kini ki syale ben ha. Ha ka por basdang ki ne be kini ki bangai hapo Jerusalem. Ki delu dia ki kai but ki shong be hakawe ka jaka but ki stang ya ka ba ka Bible ka ong ki kriak pu na kawe ki yeng sha kawe ki yeng. Ke Bible ke ong bagi kia snok bet yaki jikai jong ki apostle. But kini ki bangai ki ne bet Henry kedon ke jingjia hapo Jerusalem ba syaklen tamau no way na kita teman besan u bekerteng u Stefan. But hadin jong kata ke jingjia bala syaklen tamau bangai yang tu ki stang banyak petken but pide puli ke lenong ba pra ke ong hang tu ba kumno ba usol uni ubri u bekertek sol u persitam banyak ke balang. But hakni ke jing persitam ban kini ki banget ki saprat hakata ka jaka but ki apoi syaki wei pat ki jaka. But kat ba kini ki banget hakata ka jing sitom ke jing syak persitam ke jing ki apet hari hakano ke jaka ba ki kilet ki sedang menyalap yo Jisu. Berka Bible ka batay hakal nong nga bakdai uni usol ula yo ya kata ka ikhtiar na kita ki rangba lingdo ken kita ki penya ya kata ka sanagok ba ula yo na iya kata na tau rangba lingdo ba unlek kita ki sanagok ken but kamtam uangan lek support Damascus but uang ladang Shem yo no brio uba yalap ya kani ka jingalap sapang jong Jisu. Uang bangan ring ya uban wan lam ya utau brio sya Jerusalem gen. But kam tame uyos don ya kini ke ikhtiar kini ke bor dei syut tang ya ubrio henry uang lada day sinrang lani kentei. Kabamot on ring ya ki baro man wan lam gen. Kata ka di ke jing temu ke jong Saul ba uyat nang ta ba unlek support Damascus. Henry ublay pat udan la ka jong ke jing temu. La ka jong ke plan na ka benta ka jing em ke jong o. Teng kidon ki brio ba ngi supet ngi iya ki kum ke jing wet baki long na ka benta ka hima ka jong blay. Henry blay upanan kam ya kita ki ba wet ban long man ka jingger khu nam ta ka hima jong o. Amen. Teng yo don ha ka jing em ke jong piru kita ki brio em ki ba pen wet ya pi ya ka ban sakri ya blay. Duai manong ablay nga nget uni unong penwet ne kani ganong penwet ka kala long man ka atiar ka jong meken. Amen. But hang ni kini nong kecing penuh damar boleh. Usol udah penuh hado kata-kata ya kecing elap gospel. Udah penuh sisa ya kita ki banget hau Jisu. Usngobet ba urhampalat nak benta kata kecing ka ba udan nak benta ka jong blay. Berkata kecing raham ka jong nak benta ka jong blay em. Ba udan.
ba unna man pediang shu ya ka weipat ki jingalap ba unyo sngo dei na makata utho sti sinong rom nang ba si pod khabar wong kidon ya ka jing sirham hanre kim ton pat ya ka jing shisha kim don ye ya ka jing shisha kim tip ya ka ta ka jing shisha usol ulong kum ta hanre blai pat udan ya ka plan na ka bantau jong ni usol ke Bible ke batai hang ni ke jakaken ba uniu sol ka ba udang le lti Damascus u ya shem ya utrai ba ba u ya shem ya utrai hang ni ke lti Damascus tin ke jong blai ka ong hang nong ka ba kendai ha ba u ya shem ya utrai u de klan na kata ke jaka ka ba udan ke Bible ka ong kadon ke jingnya kren hang ni u sol ba utrai ken ba u sol u kli medai mano Demar haba usol ukelan uang ya usol ya kani ke bentak dekat ke basau hakelnong ke bekendai wong te ula kelan krama ke kendo bat ula yo ngau ya ke tin ke baong hau asol belai me pensitam benya nga hangi u jisu u ye kren bat u usol bat u kot ya u asol u klam kot ya u ba u klam kot ya u parsi hare u kot ya u daga kerteng ngalar ban ong ya pi Ublay uitu yang ngaya pi dah kerteng, balada uitu yang ngaya pi dah kerteng, utip ru sapang jonga ba jong pi mangingin le ayu. Amen. Kadang kapor ngingim tip ya ke ai ke bangingin dei ban le. Ya ba bondro nangi ya ba syong hak ni ke jeka bagi perkat ba kumno ngintip ke ai ke mon ke jong blay ke jingim jonga. Pitep ban tip ya ke mon ke jong blay, hak ke jingim ke jong em, ke dei bangin su tu ke banang kong do ublay ude u ai hak ke jingim jong pi. Pihak sutu sya ya ublay hadin kata pisa sutu ke ega ublay umon nam ta jong pi nomor sisen ba sutu ya ublay em hakai ke ba piyat jam pinong trai melatip belengayat nang ni amen nomor bon sen ngiki kwa ban tip ke ega mon jong blay yanga hare tu tip sya ude ublay de nomor kata blay upelong ya pi vi usol hang ni jaka am ukelon kram ba trai wong asol pat hang ni usol haba uyosngo ya kata ya kata kaktin ke bau trai Ukraina ma balai me pensitom banya nga ya don na prang jongi fitip habangingi le pop ne habangingi long ke jing thut ya kiwe am ka kwa ban hi bomong tam am ude utrai bomong tam de utrai but hang ne ke ai ke bau sol ule am ule benya Stefan hare ka Bible ka batai katapat ka jing pensitom kam dei tang yaki hare la dei man ya utrai trai wang balai me pensitom benya nga dai nama kata habang siong mo haba pikran persya yano mdai be pikran yaki pikran yau ta ubala thau yaki dai kata u Jacob wong hakasti ke Jacob hangnong ke balai wong kumno pila ban yero yo blade da kata ke syentur ke jong pi bat da ke jo ke syentur pikran ben ya kita ki bala thau hakajing lasrem ke dur ke jong blai kebemot hang ni ke jing sitom kalen be sautrai kemudian bapan sitom ya pi, kim dai bapan sitom ya pi, ki pen sitom ya utrai ya kajing em jong pi. Disutu ya kata pan hang ni usol habau yo ya kata kajing keren utrai. Wong belai me pen sitom banya nga, nang ta kaktin ke jong belai susu ke ong hang ni. Usol keli, mamedai uai, ute ula ong, melong uai. Unamar uhapan keli, uyo sengau ya kasur yo ipat, ya kedur. Yo sengau ke? Sur yo i ke? Kedur. But Jesus penito ya lade. But abola penito ya lade how Saul. But wang you Saul. But usol ukli yang ni ke jingkeli. Pina puli hang tu. Had khot ke ban reo. Ukli ni ke jingkeli ban ngantip kane ni ke jingkeli jongi babon ko ukli Saul. Habola kinyo but ula somian. Ula ong atrai ayu memon yang ngaban le. Onda kum tau trai ula ong hau. Tu yeng kelek ru. Siapa kata kesenang, baon saya tu hame ayu kadaya me banle. Barok ngidon kata. Lalu ngi kwa ban sutu ya kamon ke jong blai, ngi hab ban sutu ya ni ke we, ngi hab ban syak bun ki ai barok. Dai nama kata ki senran u Jisu wat haba ki don bat u Jisu, ke Bible ka ong. Hak kata ling bu Jisu utia kawan ke eryong erlang tari. Ki don bat u Jisu ki tangan. Bat haba kitangan ujisu upeni ya ka kamba lamba santali kipu bat artli dok ha. Kadang ke por bu jisu undan kita nak leng kawan biang ke eryong. Haru jisu wan ya nya kali. Kwa ban pen kan mau yang ni.
utrai haba utip siapang kaplan jengiem utip ruban peniat ilang ba hakani ka jaka ngamtip ke nongot tharai ki bangai hakato ka jaka ki dam ya usol belai uni ubre ulang kumne ublai chanu dan uni unong penem jongi belai umle ai nakabenta uni usol belai umle ai nakabenta ka jongo hada ka bible ka ong ublai dan la ka jong plan pan am ta usol ba kalong kum juro nam ta jong ba jong piru em dan la ka jong hi ka plan amen bat ken mau bat tang ka plan ka jong ublai hi kata kan urlong ha ka jing em jong ba jong pi ba bible ka batai hang ne ukli uni usol wang kay mamekwa abalay bang mamekwa bangangan le kay mamekwa yang aban le ya to yang kay mamekwa na nga ukli ya kata bat kata ni yang aban pi kay mamemon na try ka jing em jonga babon nang hi ba shong ha ka ni ka jaka nga try ngi bi tip ya kay ka mon ga jong blay kay ablay memon yang nga ngo kum bakadan ka jing khot ngam su thu pat ha ka kata mamemekot ngam sempang atrai ya kata ka mon ga jong me ka ba ngakwa bangan syai Pitip, lada la shai lupai ke mon ke jong bleem kala kam suk bha. La kam suk bha ya kata ka jingya lenti ke jongi. Rena mar bagim shai ngim tip ngile kum no. Bat ka Bible ka batai hang ne habo utrai ukli ya utrai ong kum ne. Ya usol ha ka dekot ka bahin reo. Anda kum ta utrai ong to yeng. Kelek ru syapo kata ka snong te on saya tu hame bakade yame banle. Hangi usol ukli ya ke cingkli na utrai wang atrai memon ayu yang aban le hara utrai ukham jubab ya ke ai ke ba u kerpat uang man kelek wang gamno to yang kelek ro sapo kata ka snong pite babon nangi ngi kwa ta bano ablay memon ayu yo blay ong ke yang kelek ngilem no panta am trai ngakwa bantip ngala ban ofit tanggawe ublay uklam batai yanoro ya kata mon ke jong hakatahi kapor handa ki breu onda bakila ya kisa sutho ke ka ublay lo da mon ken fi hang ne usol upan ya ka mon ke jong blay wang ablay me mon ne yo ublay wang kelet try jisu wang kelet ma ngan si tho kelet sakani ke snong bat kanedi kata ka snong hibu udang mi tanayeng manlek umulek sa Damascus hi baru jisu upaya usha Damascus Kwa banong pi, ke siapa pi lek jam utrai un pai pi satai. Ada kecingnya per kadai, umi menlek sa Damascus lang ba bo uyo ya kata ka city. Bo un kem. Ada menta ulek da kata ka city bantep ke ikamon ke jong blai. Kata ada kecing penamar balai, uya syam no ya Jesu hapdeng. Bar habo ya syam ya Jesu hapdeng. Baru lalek. Par ka Bible ka batai, syapang kamon ke jong ublay ya ke jingem ke jong sol klam batai yo sol batai man yaw ni ubreu uba kerteng u Ananias kerteng ayo bat uni pinum syam haki we ke jaka nama uni udah syakri uba kraw udah syakri uba red ngalah panong ifi ada ublay pentip yo kelek duai naka benta jong sol super khat ma pi kendo yu Jesu menta pilek pat syakri jong blay ni padwai Aku apa pun sujud ani kejeng mo. Lalu kendo yu Jesu menta, Jesu ya keren bat pi. Hadin jong kata hatu pilek man padwai hakamat kita kisakri kejong belai. Larang ha mapingi Yasham yu Jesu. Hadin bala Yasham nginlet mo. Man penhapo ila dia hakamat jong kibreu. Nginlet nyam. Ngitarai lah ngala Syam yu Jesu. Jesu ong yang ay kata, kita kahima jong belayam, kamyat kemayat kini kepertai. Kahima ka jong belayam, kahika yang ngayam, ban penret. Uno bakwa ban man kra, uhap ban neyo, ha penret. Dia kata Jesu pidap, boleh tin ka jong belay. Haba kisenran ki kelih menu man kra, Jesu, udah panpo ya lah deh. Bar udah saja kicap jong kisenran. Kajing man kraw kamday hakajing kiyo kaday man hakajing panpo hakamat kajong try. Bar kajing panpo kabamot pikloy bansaj ya kicat jong kisenran. Fida puli pa Bible em kahima oblek kaya per. Nama de kata kidon kibriu em kida la Yasham utra kim sngap shu yanu inu briu. Kim sngap shu yanu. Nama kiyong ngira utray la kren ngam dan kaman sngap inu.
Hari hang ni, utrai uang yo sol kelet. But upayo, but upentip you Ananias, Ananias, ke Bible ke batai, utrai ukran you Ananias uang kelet mame. Hakan ke yeng, jangan Judas, what you beri ubakerteng usol ubadan, but hakmi udang doai yang tak jaka. Uni dang iyo, dang doai. But kelet, doai nak bentar ke jangan upat iyo. Hari Ananias ulah ong, hari kot bakat lai, hari Ananias ulah ya tu atrai. Ngalayos ngo, nakibabon siya panguni ubriyo, kabakat no, kabasniyo, ba ulale, yakirukot, jaume ha Jerusalem. Pi. Nganong evi, kanuan na pi habang idway, so try, pi, kay kabaw try uong ya pi julebet. Kanuan na pi, kay kabaw try uong ya pi julebet. Na kay ba ong kaktin ka jong blay, pi julebet. Babon nangingilong kumananias. Habang try uang ini, try memtip ba, ngan explain mga. Tapi bahawa Ananias, Jisu uang iyo Ananias, kelet, duai nak kemanta jono, usol. Ananias uang Jisu ngan batai udai mano. Ngilong ngilong nak kemanta. Ke ba ong kaktin jong ubelay, ngiyong kani kamday, ngan da batai mga ya kaktin ke jong ubelay. Hakan ni kejaka pinsiam ya kata. Namar labatai kelaman hang ni Ananias ya utrai. Baik ba yung ngam mapin kelong Ananias na. Kay ka ba utrai wang try mem tip ulok jonga ulong kumno. Try wang buram ya ulok hiang man try mem tip ulok jonga ulong kumno. So batau hila dia dah. Kay ba ang kaktin jong blayam pait bangi baraborem ngin ya persya bangir gidi kon jong try bonsen ngi batai kalayo try mem tip usol di menu baru ang ayos ngo siya pang jong kumbau Jisu di matlap lem yo iya kata Piu Jisu ang kumno Ananias but I ngo bau try mji towi kijing duna jong i de kata meneng ngirwai mo what happened kijing duna shisha ngim duna lagi ha Pek kinong batay corona ras kitu ki porta bamdai doktor tagi bade doktor tanga ayu kitu ki volunteer ki batay corona kung bakilay kenduk corona hata nga kenal sa marja arpo wait ki don ba batay corona am kung bakilay ada bele PhD ya corona di ba kadai kunta ngidi bang le kunta halas yo himakipat balai Batai ya kabah kam yoi, laju yoi, kampat yoi, batai. Hang ni Ananias batai, batai siya pang jong ni usol, beli pitep usol ulang ke jingwen, pitep. Kan mau kini gue, pim ju so tenat ban yoi ya ke jingkerku hakinong shon jong pi. Dalam dah ina, ha? Pi so tenat ban yoi ke jingkerku hakinong shon jong pi, ha? Dah i jingkerku iki yang so sat kunu beli kurku iki. Dalam dah. Barabor kan mau pim juso tenat bakin kio kitu kibalong bamdai ban kio pi su tu bakiti kidi hapo balik kio ngam tip kaling kabalang kala doai bahana em siapong sol hari mentah kila bitar Ananias ula bitar bau trai uong kila doai baru uong trai mem tip kila le Jerusalem but tin jong blay uong trai uong yo wah hakadekat kabakat san handrai utrai ula uong hau Kelet no, naba uta ulong u atiar balajit hanga. Ya kaban ket, ya ka kerteng jonga hakamat ki gentle, bat kis iem. Kamat jong no, gentle, bat ki iem. Un kelet, usol uklik atrai ke ei memon yang u batai utrai usol, batai siapang jong usol, ya no. Yo Ananias usol wang atrai kay gamon some pangangan le try wang kelet hang ni Ananias udah itu kana learning sepang jong usol memtep utulem num tam wow la detail pe bang tu ula yo shiti bo le ben ki record kum ta ter handrai try wang tu de u atiar jonga bo un kit ya kay
kerteng jonga hakmat gentle. Kenapa? Habangi ong yalap ya ke gospel lem, ke kanum don ke gospel lem don ke kerteng ke jong Jisu. Kam don kano no ke kubor babha ladam day ke kerteng ke jong Jisu. Amen. Bun sin ngi sayong da dwai ablay don badom ha kerteng Jisu bun badom. Kenapa usoitan pet ha kerteng ablay upet ha kerteng Jisu. Baru Jisu ong hang ne uni unle yalap ya ke kerteng jonga. Karena bor ma kerteng. Pirana ya ke kerteng ke jong Jisu hayeng jong pi. Ha ke jakatrei jong pi nama. Nakwa banong pi dan kanono pat ke kerteng ka ba. Kam halor ban ya ke kerteng ke jong trai. Upol ong ha ke Pilipil nong ba ar ya kata. Bah ke kerteng ke jong uki khoseu barok kindem. Amen. Baru Jisu ong. Yohananias uni unra ya ke kerteng jonga. But unra un present yanga. Un present yanga hakmat ki gentle. Namar ki ciu hadu kani kapor ki patlay banyalap ki gentle. But ontang ba un penitu yanga ki gentle kamtam unra ya ke kerteng jonga hakmat ki siem. Khamat ki siem. Katang kadi ke plan ke jong ublay na ke bantau ne sol. But uneu sol ada pipuli pinlap ba uwan napa usol na Tarsus. But kani ke Tarsus kam dai hajan Jerusalem ka kam jengai. But uneu sol udeiru unong song snong pura jong Rom. Wang la kaya nga kumunong song snong jong Rom. Kiwe ko kumno mi yo kini kiwe kita tik yong imla. Ada wang nga de la ka kumunong song snong jong Rom. Udan ya kata. But uni ulai yo ya ke jing hikai hak to kapor unoi hikai bastat ba Gamaliel. Ulai yo but utip ba. Yala de but ontang kata utip ru kumno beryeng hakmat jongki sim namar udai ru parsi. Fitip. Ublay utip yano banjet. Hang do banle yalap. Amen. Namar balai banle yang hakmat usim u Petrus unumla banle yang. But leyeng akmar sim, Ananias unumla ban leyeng. Yohanes unumla ban leyeng. Ban yeng akmar jong usim dan kambet ubriu bersutho. Ubalala ya ka ban yeng hakmar sim. Ken mau tang ka por jong Esther. Albi puli kitab Esther ko. Gimla ban lej kum to akmar jong usim lam da mo u khot. Ka bamot kar kom yeng akmar jong usim ka ya per. Balai wong uni yeng akmar kisim. Ban un present Banong dan weus iem bakam kraban mamegos iem botau di Jisu. But udan kamu beri ubala ya kata. But ublay ula pelan lupa. Kabamon kanai ka pelan kamdai ka basdang hai ka lenti Damaskus. Kanai di ka pelan ka jong ublay what haba usol umpat itu yu try Jisu. Jisu ada pelan lupa nam ta jong. Kan mau ben ka pelan ka jong ublay ka klam syam lasdang habangi ka labamon. Ka pelan ka jong ublay ka lasdang lupa na do ka por bala kayangi. Amen. Lakay yangi haka jingtip ke jong try. But haba ublay plan nam song pelaba. Namar usolem ba unrolong be apostol wot umlah man long. Ho Yohananias ulai banduai ke Bible ke batai ki sarau ki hap kapiang lon. Herau try wong menlet men saki yang akmat ki gentle. Ananias upenken mau ya usol ba udai mano. But ke Bible ke batai ba uniu sol unlet ban rai ke kerteng jong akmat gentle. Ublay man tau hapan krai ke lenti kumno ban let lap sapok ki gentle. Umla bon sulet bi kumto ban yalap ki gentle. Ke Bible ke batai ha ke lenong ba sipo. Ujiet yo Petrus bon play ya kata ke cingkang ban let ban yalap. Sya ki gentle. Ke cingkang ban yalap sya gentle la play da u Petrus. Henry u apostol pat jong gentle ula day pat usol. Hadin ba ukalalong Paul. Nama uni usol hadu kata nama Paul kamdai ka kerteng jogi jiu. Paul kadai ka kerteng be jogi gentle. Baki Greek ki ai ba. But day nama kata ulait bani sno no but ki sendo nama suthu udi apostol jong ki. Upen kalaya ka kerteng malong ko maki. Bible batai. Kadai ka pelan ka jong blai. Lakot usol. Hanai la pak syai dau Petrus. Ya kai ke babi kusam menang ablay. Fitip ngiyam ngi kuslai ke berit ke iban bam ke iban di ke iban kup. Dei ka tau Jisu ong haga gospel jong Matius nong ke ben rio ong gum ne to ini pet haga ning kapor.
Haka gospel jong Matius kenong ke Henry. Udah wanra ya kecing perkat ke jongi. Bakata kecing perkat bait ke jongi wong. Hada kot ke bar pusan. Wong hatu ke jaka. Namar kata ngong api wat kuslai ya la kecing em. Wat kuslai gay? Ong lamban ga wat kuslai ya la kecing em. Ong kame wat kuslai ya la kecing em. Ong itu paramarjan. Naman ngiting kuslai menuban ai kau yang ni. Kuslai dapat poyet ni lah kam sangat kumnu man kam raiko. Man nai bam bahasyo. Kuslai ni shnyu dang hap kumnu pen mi shnyu. Hak kenal sama azar paulek kuslai po Bible don shnyu neam. Kenal em? Pelit Bible ai shnyu. Nang ta kuslai Anong pi kayeng ka kum nongin yo kum ta ter. Dang yalap Jisu ajan wan. Deyap Jisu la yu. Lanu wan tiep. Hari kuslai kayeng pat hang ni khndo. Ngim kuslai ka beneng mo. Ni kuslai de ta hang ni Jisu udah penken mau ya ni. Bat pitep kani em u yalap hai pitep. Ka Bible ka batai u yalam ya ki shalom. Pindah puli ya kani kalau nong ka basan. Pindah puli dekat benengkong. Nama kadai hadu nong ka bahnyo kadai kaju singi bo Jisu hikai. Wong ngomne te haba ula yo i ki pait ba ula kiu sha ulum haba ula shongru bat kilayawan ha u ki senran jong u bat haba ula angela ka sentur ula hikai ru yaki uda ong. Pi u yalam yaki shalom nan lo mem. Yo i lut na ki kai barok si chapo. Yo i kita ka yo ka hat yo i ka jingbun kam jong ki breu. Bat ha kata ka por u Jisu u stang banon ra ru kani ka jingkai. Wong nai kuslai la ka jingem. Nang tawang ya ka ba pin bam lani ka ba pin di lemne ya ka met jong pi ya ka ba pin kup pilih pitip haki ju em ki kuslai bhai wan ngadam don wan long tadai nama kata Jisu wang pet pi ya kuslai bhai ya kata te nang kong du ya ka bam ya ke kuslai ya ka ban bam pitip por dang duk em pi kwa bam do ba pindala ruspa doktor wang long bam do shopan Parang kerdum su diuduk bi. Dia kata kitu ki berklan bamdo su tu lupa. Baka pla kapai. Kitu bamdo su kide ki beruspa. Namar umlong bamdo su kitu bamdo uts. Umlong su kado. Kam tam dala kamrang ba ka kwa bamdo ka benyat ro kam ailat su. But wang wat kus lagi pin bam nang ta ke? Pin di nang ta ke? Kajangkum, kuslai, dah keingan pong, kejang ke bakumnungan pong, bat kum tak ter, kata dia kajing kuslai. Lada kadono kajingnya thok, lada semut pikan tiu kurim, nengkong do kuslai kajang. Mentalai pi penbiang lot na dong sadong kijang lot, na do ki pandal kajang bakumnur hapan biang. Kadi kata kapor. Kapor kaba kuslai bah kuslai kato kasingin kalong kumno hendak jangan kedi bani tunat bah tip ke buram belai tip ke buram do sudah kata kayat bah wat mangiru hayeng ngia kuslai bah ya kata ida perkat bah kabam kay bangin bam kene ngadi kajing yang bangi kuslai kay ban bam kay ban di bat kay ban dan ba kuslai ban di kita ngasutu mentakan dawai dai now ning dam yo tu dawai nganyap Tadi banyak na menuhi. Kuslai dah. Kuslai kata kajingem, bat utrai Jisu ong. Ya kata ong. Upan suto ya kajingem jongi kibre udah ong ni. Lemne ya kamet jong pi kai ba pin kup. Kajingem ka kamkor ya kajing bam. Kamet ru ya kajang kup. Upan ken mau hang ni kajingem jongi. Kajingem ka kamkor bani kai? Ya kai? Jing bam ban ya kai? Kamet ban ya ka? Jangkop. Jisu persuto ya kecing koridor jaga cingem jongi. Ngi kam krau ya kabam, ngi kam krau ban Yakub. Upan suto ya kata. Ba upani toro wong ne pimpet ya kisim benang. Pet ya kisim benang ne. Kim ya bet lem ne kim ya on. Ki jutre kisim ban abam. Ha? Ki jutre. Kim jutre. Waktu kusau mengiri mentah yeng ru menjutrai icura. Namo ngiri hapok yeng umdai sabar yeng bawa nap yeng. Hakapor batia utiak lang.
đây nè yo don pi bi ik so nga ka biang bai pen thia bai le nga kren ye kita ki wei pat manta trei so ta ki trei maki kim trei ei ruam kuslai pat ki brio ban ai bam yaki kata ka perthai ngi lai haru jisu hang ni pen kan ma ong pe ki ni sim pitep ki kham em lai lot maki ban manga ma pi namar kim kuslai kim yo kim kuslai nga pa ma pi dai badap da ka jing kuslai but bible batai ne wong phim su thoi ka jing em pi belai nga kwa na ra ma su thoi ala de pi de ki ai pi kham koridor ban ni kita ki sim benang na pi kham koridor ban ki nama uji su hang to pina puli hang to nong ban ri wang yo pi long ki gentle ka ba kuslai ba kuslai nama utrai ukwa ban pi Ananias utrai wang khele juai yo sol Ananias u kuslai kum nong ale duai no sol men tep ne trai tep ban duai kita ki ba shon ya pm kalong ka ba e ba banduai para bangai kesuk banduai itu bakran banyak PM ni nampak bilang terai kerku haman sentral ni kerku yang asyik dua sentur nampak kalau nggak baik usol ulang terai ke memon pat terai bukan batai usol batai Ananias baru Ananias mentah wahaban hikai wahaban nyelam ya usol hak jaka udon bat tang kata ke Bible ke batai hang kini ke jaka bo try wa men long barai ke kerteng jonga hapeng ki gentle haru try pat upenon kamando Petros bo unlek banyera ban pli ya kata ke jingkang na ka bentau sol kan ma bai ke jingem jonga ba jongpi su tho ya kini ka wei kade ke jingem ban pli jingkang ba ki wei kila banya nang ta amen kum ba pi kuslain da ki kon dei ka ta pila pen kre lupa shwa ba pin lek no ba pin ai ka wei ka yeng ka wei ka kali mo na denam dai pi kuslai am da ki kon ba ngan pen biang lot la da pim dei ba kuslai ki kon pi pen shong ha yeng pim pa school hero pi pa school ki kon tak li khambon ma pi ban ki kon kim ju krekot ki li sang bai pi ha bong ai one krekot namar pi kuslai denam dai Pet bah kuslai ki kon kitu ki nong krekot kim ju kuslai ra ada pim ong nai krekot kitu yang biang bet kim don ju kuslai ye ruam hari kuslai ki kim ki pa lamar balai ni kuslai tip kin long eu ha ka jingem but kum ki kim ki pa ni persang bet ban pen biang nadong sadong ki kon denam dai ni pen biang lot nadong sadong ki ha ka por exam tit de ki Horlicks makin start Dia dai ngimpen bam peleng namar ngim kuak bakinyo ada peleng ha polio pepar ngi ai be nak ba hatam lagi namar peleng ngi kuak bakin ba dia itra ngi kamba mangi pat banu blai ha perkat aba ujet you sol rade ban pa be you sol se gentle am try upa do Petros bangasuto hang ne bangasuto ke ka bo try umon yanga bangangan le utrai lo ada play lupa ya ke jingkang lamba ki syakri ki bahashwa jonga amen but ka kunju ka batai pat sepang jingem jonga but ka mon ngaru ngan long ke jingkang na ka banta ki we bakin yo ben rumpat amen hakan jadok ta ngi le bhabet bakita ki bahadin jongi kin suk hakan jaman sim ngile ya kata ha ngile ya kata perkat bah hakan zaman sim ngiju perkat ya kata belai utrai upenem yagi kai gamon jome lada pimtep gakwa ban pentepi gamon jong trai nam ta jingim jonga jong pi de tangane ka we bagi long ka jingkang nam ta jong ki we bakin yo ban besut show jisu gan amen kata ka de gamon ka jong trai khot you sol mamen long ubara ka kerteng jonga apeng ki gentle handrai habdan badong jingkang upa yu Petros kane ka pani bo blay ula tip lupa ya ke bede kita bringin ko slide adon lupa ki ba play jingkang na manta jongi amen pihak ban suto pat yalla dia ngalalong ne em ba play jingkang nam ta jongki we dai kata ka Bible ko ong kam suk ya ka ban ai ban ya ka pdiang play jingkang ba mo pi play nam ta ki we amen
beli naga bentak iwe, pilong ne em ya kata, usol, hei berbarok lah isi dah kebalang namar ube ya kebalang, ketahi kebalang, unong ya lam, u apostol ramba, upli ya kejingkang, naga bentak usol ba unle yalap sigi gentle, kata kedai kamon kejong blay. Kamon kejong blay bangilong kejingkang na kebenta jong kiwei. Dia kata Paul wang kumnokin lej ladam dan mang pa. Kata kedai kamon kejong blay. Paul usuto bahai lejong yakni kebenta namar blay. Usuto wang nganum la belej syaki gentle ladam day u Petrus u balalej hakayik jong Cornelius. Namar udah mau baslur balej. Saka yeng Cornelius kapan seluruh ya upahol banlej saki gentle. Amen. Ladapi pilong selur ki bahadien na yeng jong pi kirukin selur ban sakriyo blay. Amen. Ladapi pi sangeno pidon gadau kubadon Ananias. Nganong pi yo ki bahadien jong pi kinum yo ban lej lang saka ta cingger ku ka ba pi yo. Namar balai pi tieng no. Sol nganong pi. Pre balai ulah jadi kadang kadang plan balai umdai bu plan nganong pi. Tang ya kita ki ki apa pi no bre ubasni uba what you to nongkrong udan we pastor hang ni berwana bar sini. Man sya udah nongkrong hat train station menta balai penlong yu man bolong pastor. Ni tengteng ipet je ki brewem kat kum ka status jongki ublay umpet kat kum ka status ke jongi ublay upet ya kajing pelak ka plan ke jong ha kajing em ke jongi. Amen. Una mar ublay la tip lupa umdai bo utip yang gi onda bangila he tip imei jonga man bang adap license la kuslai ba ngam keren ngam ong meiro ngam ong paro ngasa bejar si imei kanong pi imdai kristan la lek pa mat peleng ngam tip kan jaka la lek pa pet kan jaka Papet mangam keren. Lakus lai yo ukun bam nang keren. Ublay tu tip ngadai nong keren pan. Amen. Wan ada kami jonga ha kerta menghadap lai stem kam tip. Ublay tu ulat tip. Tip kata ka di kejing Syam ada pi tu ialah dia. Pi long kam koridor bania ka bam bania ka jangkop am pi sung tu ublay jong pi dei mano. Amen. Ke Bible kong per boleh ulah tahu yang apa dia PM ulah tahu hak kejing lasrim kadur jong no, ha? Jong kan pada srim yang ibat ki angel na, kan pada srim yang kadur jong ibat ki angel, pada srim yang ibat yalah dehi, kan pada srim yang ibat ki angel, kan pada srim yang ibat ki tengah oro, wadon bang ki bro ki wana tengah ta. Pernah ngilong tengah. Tang dah buat yang ngilong sih sia. Ngai bre buat tak war tengah amda sia per. Ha? Akan mau don we snow bangalet pi ta la buat pi. Ha ek mesti be tia be kum te. Ngau te la ke la gastric pull. Fite abang yo jisu em ngi thu de mano mangi. Amen. Babon nangi ngimtep mano bangi ngi dai. Dia nama tangi kualek syirik baik. Dalam empat tip mana badai yang pisubang lek piknik bersyarat halenti, syarat apa bos. Sobang baik, bersyarat sutuk melek raja kibriu. Hari tang syuang syarat pat yang menit, cesh. Kisu tu namar balai. Pimitu tu ialah dia pidai mana? Atau pimitu mo ialah dia. Who am I? Ngadai mana? Pidai usolam. Ngumpat tip wang belay na Tarsus ngawan sa Jerusalem ngayo ka jihikay no Gamaliel ngatip ha ya ka an jong ki Jew tang kata ngatip ya ka jing penyat jong ki rom wong ngam tip belay ngatip kan ne tip habu ya syami ujisu usasuto namar ba utip de kata un sanut banyeng ha kmat kisiem lara pimpat tip yang payang kmat kisiem pinyalap la kulmar. Namar balai, lada umdai bo uidai ubastat, lada umdai ubalayok kajing kain no Gamaliel, lada umdai ubadai uparsi unumnot banyeng banyeng. Hari uyolon ya kita baro bat usutu adin bola yo jisu balai ngayok kat kene, namar bangan yo ban sakhi yo try.
Amen. Man sakhi ano? Utrai. Fite pim te balik fiyo kan ne. Utrai te balik fiyo. Fite la yo utrai am pim te balik ngayo om ne. Amen. Namaru syaitan pelong ya kibril te malang tangan ni gawai. Man lek jaseng, but man syong ha jaseng, man long kibril nak tu jaseng, but ban yap rukum kibril nak tu jaseng. Lakut. Tangkat tahu kuat. But tiang syaitan ya kibril balik jaseng mo. Ngakwa abanong ya pi. Lada utiang em unum penyok tiak ya ki hapo yang mene. Nenam dai. Kenapa syaitan tiang ya ki balik jaseng? Utiang kitu kan ki balik ban penyeseng ya ki wei. Amen. Welek bahaya kita, unum ya lek kita balik jaseng. Kelek jaseng pisah syong be hang tu hadin jong tu payah sayot tiat terjai. Ulah bat berpoi. Handrai ulting ya kita am ki balik menyalam ya ki wei kan cak jaseng. Kita balik syaitan ya lek pi. Namar pi dai berak ya ka kerteng ke jong Yesus ta. Kita syaitan ya lek ya ki berak ya ka kerteng ke jong Yesus. But usol ke Bible ke batai. Udah ubreu uba benya ke balang. Mentah ukalalong ubreu uba penyeng ya ke balang. Kata dia ke pelan ke jong belai. Ya ke ke ba upersya ukalalong unong penyeng man ya kata. Dia kata ulek sa Korin upenyeng ya ke balang, ulek sa Ephesus upenyeng ya ke balang, ulek sa Filipi upenyeng ya ke balang, ulek sa Kolosai upenyeng ya ke balang. Om tang kata upenyeng ro ya ki sakri jong blai. Yo Timothy, yo Titus upenyeng, yo Philemon upenyeng ya kita teh. Beruang yo Philemon nang tu. Boy tahu sakri boy kendo haka yeng bendi basalang. Upenyeng. Haka no kerja ka ba ulek. Hadu ulek sa Rom upenyeng ya ke balang Rom. Uni ubailek persya ya kata upeniang. But bobon ba mga mapi man siya ngilong balek persya. Ka Bible ka batay. Ublay haba ubo yu briw ha kaperaden. Da ka plan ka jong o. But usaitan em uperkat lang ba bo lapan hap yu briw siya ka pop em ka plan ka jong ublay kala sange. But bemon ublay unum dan syuk kanu ka plan na ka benta jong ubriw. Mud ulapan sange no ya ka jing temu ka jong ublay hakane ka slakan do uperkat ya kata hada ka klam syam lalong uperkat lamba bo penjot no ya ukan upenyap no ya abel lakut uklam poi perkat bo sami so set usaitan uplan bet tang ya ka penjot dia kata Yesus penitu senon ya ka plan do usaitan bo usaitan ude unong tu unong penyap bat unong penjot haga gospel Yohanes nang basipau bat sipau ka batay kaplan ke jong ugade bum no ban tu ban yo ba are no ban penyap balai kidon kibrio syaban tre ki perkat sakum no kan tu syaban tre ki plan sakum no kum no ngan tu haba bitu kawan ka jingyap haba kawan ka jingyap kawan ka jingjot kata de ka plan jong syaitan Usaitan, uperkat, bau sol, uday, atiar jongo. Handre ublay, upen kelayu sol, syaka ikhtiar ke jongo. Amen. But habau ong yung mensembaman, ay mi, kemau tak beri Filipi. Kadang-kadang orang bayar mensembaman, mi. Perkat, ublay, upenon kam ya komune ubreu. Kita ublay, upenon kam ya ubreu, babakla tam hapak Bible, bau tahu day sol. Nama usol finang babaklado kumno ubleun penan kamyo. Kata ka di ka ba etam. Fite belay usol fina pasutoro ega jingem ka jong usol am wat ki apostol kim pediang hanu don uway. Ubalayalam. Ya usol syaki namar ki hap ban pediang ya u. Namar kimla ban kentaj ya uni ubreu bat uni ubreu am ubayalam ya usol syaki apostol. Bau tahu deh Barnabas. But uni udah ulebi. Kimla man kentat jauh. Baru dia uni introduce. Kiwat ki apostol kilating nengkong yuk sol ban pediang. Handai don pat. Fitem nganong fia. Bau blay uplan em. Ublay uplan ro ya kibreu hak jingem jong fe. Amen. Uplan ya no. Yaki breu haka jingem jong fe.
Haba pim patip yo blayam, baro ki bri bawan haka jingim jong piam ki kalalong man ki mau jing thun. Haba pila tip yo blayam ki bri bawan haka jingim jong piam ki kalalong jing kerku ya ka jingim jong pi. Kalong kum churo yang apa dia pi. Haba pi yo ka jing kot no blay. Pi don kam babun ki bri ro. Haka saudong sakut jong pi. Badu blay unwan ya lam ya kita baro haka ta ka jingim ga jong pi. Ba pin su tu ba ya ka mon ga jong blay pi la ban pendap. Amen. Baru belai utip lano, ban wan lam. Ngalar banong ya pi. Ai ngo yo try, bo try wan lam ya pi sangan ni jaka. But ai ngo yo try, bo try wan lam yang ngiru sakit jingim ki jong pi. Amen. Kapamot u belai udan ga plani ai nam ta jongi. Amen. Bangin ya long ya ka jingir ku bangila ban pendap ya ka ai ka bo belai ula plan bat ka ta jing khot ka jong. Amen. Dai nama kata ka Bible ka ong. Wat long mau jing thot. Nei kham tam ka Bible ka ong. Mohon kita pulih nak ke Gospel John Lukas long abak khat niau. Mo wang kalong ka bamla bag jing jin thot kan wan. Hade kordet nau ta bag jing jin thot kan wan. Dai na man ka tam kan ni ka fellowship kala banofi. Ne kan ni ka jing selok ka banging yo am tungin ken kor ya kata. Ba nginum long ka jing jin thot. Hade ngin ya long ka jing kerku kan. Amen. Si stir pila yo trayam ki breu bawan ka jing im jong pi. Lagi di ki parlok, lagi di ki syakri ki jong mlai, lagi di ki marjan. Kadai baik melong ke jingkerku. La pi long ke jingkerku, neki long ke jingkerku ya pi. Amen. Kata di ke pelang ke jong blay. But pinumla bersutu pi blay am. Ubatai yo Ananias, ukhambatai pat yo Paul. Balai bitip. Namala uhab ban syaksi tomro naga banta kata ka kerteng. Kan mau mangama piro. Kadai ke jo. Wat kemen tang bapira ya ka kerteng ke jong Jisu. POI ya ke buram. Teng syaro nak banta jong Jisu. Lara pisah sampat. Amen. Pisah kan ben. Pisah kan taj. Pisah nyow ben. Dai nama kata Paul wong. Haga stis kinong rum nang ka pra da khat bakat pra. Namark ngaken bakita ki jing sya shitom ki jong ka perthai sngi. Ka bamanta kimlong ru banyan ujor. Berkata ke buram ke bansa penpawangi. Fi upol wong. Kecing syak sitom. Jangan ke pertai sengi. Larang ini ujor berke buram mangan sayo kimlongi airu em. Day tang bag ublay walam ya kibreo. Haga jing em ke jongi. Pengingi pli ke jing kang ya kiwe ki pli jing kang ra jongi. Hana ke don ke por bangi hap syak sitom ro entau torai. Ni hap syak ayo. Bat ka jing syak sitom ro kadon haka plan jong ter namar balai ngin long tek kum tu dieng balathong habar haka khundo ka ba syak ya sautuliki ayom ka ba syak ya kele air ka ba syak yu pria ka ba syak ya katalang ka syak ya kita ke bahkan kam he namar bun singi kwa ban long kristan badan hayeng kum tu dieng da badan yo ha yeng ba laj lut na ki ak baro mju he mo ki bangai ki bahe tang hapo kebalang kim dei ki basan. Namar boleh haba pikren ki kren betang kambalang kim jukren ya ke kam ke jong utrai. Kim judan ya ke vision menjob ya ki mensem. Tadai namar kata. Ke Bible ke batai hang ni. Boleh upor ulak ban penia berkat ha ke tu kepor. Ha ke tu kepor. Arajar sedang mensua. Ada pi pulih ya ka map ke jingat lenti ke jong apostol Paul pindah pet apa ke Bible ke jong pi hadindo ka slaga ba hadindo ha ke to ka map pindah yoi kari ki bawa apostol Paul ulayat perkat mapila dom dai Paul ngam trai ngam apir ke jong ni namang ngim dai jiu ngim dai gay ki jiu nen gin su ku slai bet kay ban bam kay bandi ban man kop na Kajangkup ke bapikup mental la syai la rem. Kajingdi ke bapidi mental kam sibet la sliang biang. Kabam ke bapibam mental la kam sibet pin sabam biang. Kita barok ta. Handai kai ke bapipi le na ke mental jang utrai. Kasa history kan. Amen. Kasa ayo history. Bakiwei kila baniat lang ha kata nama pi kelalong ke jingkang. Dia kata Upol uya keren bahasa pang Petros. Namar usuto udah une baple ya ke jingkang ba unlek syaki gentle. Banlek syaki gentle. Aku apa nong ifi?
Kan ini ka plan ka jong blend ta. Shwa pangingin kala ka pamur blend da plan lupa na. Tip ka jing kala pamur jong ye kam dai bo chu jarang kan. Don ba kala pamur namar jing pang. Ram dai ba pang em pinum shong hiru ang ne. Ango yu blend namar ba pang. Amen. Orang ampang kami tu Yesus. Don na pi tu Yesus namar Yesus silok. Namar ba Yesus silok yo sendon da ulok uba jana utau di Yesus. Amen. Ulok uba shisha ka jingem jong pi. Uparlok uba numeno ya pi kan. Amen. Ladam dai kum tam don ba yu hiro. Mi tu hiro utrai. Lada suk ba jam. Umtre air ban tip utrai. Umtre hiro ban yo. Ban tip utrai. Namar balai. Yo sngo, cepat pi. Lada pim don jingem. Subang ini ban sengap jingem lap mau pat apa mobile ro. Ini ya lap yu kini. Subang ban pe Instagram, ban pe lor ni kam kiwai. Sutunar ya kita namar badonam atrai ngadon kam ya me teteng am angu tu lok bebuat bukan kala bemut ya pi amen ladam dai tu lok bebuat pi pinum yo imun semukot ladam udai lok babha bari basumar ba ya pi bele bah ba ya pi pinum kan maru le jeseng sisi ble ya le kai no ba i angu ba pi yo tu khon bat kaj bat kan ma ban atrai uni khon dai jong au dai jong me dari kun batip skiu ni dari kur kejat kedok senam jonga. Namar babi yo tu kun berdekat atra udah jome lau baru jome bus diuru jome. Lada deh ba biang lo dam. Uni udah dok senam ukur jat jong. Yo kata. But namar kita tu ngiwan cikala pun. Kumang kalau bemut nomor pil metrik, anggo utrai ta. Lara dampil, lara pas tip show, sanudon. Iwe piwe nanging iwan namar, don kijing tia ta. Lara kim tia kum tu em, hamkan mawi rei Jisu. Dia kata kidon, kibrio, kim kuai Jisu namar kisau lah biang lon. Hendak ngakwa ban bo ikijing kelipat. Hadin dalam leit pin keren ya ke ipat. Ngapain upol, ubah kelab amut, nengkong do kah kubor kah babana, syabangan penkut haning kupor, ngaku aban bu ane jingkeli, kat nongot napi, lajudon kah kana kah basniu syapang jong pi mensua, takat ne, kati kah balor ni, kati kah balong kumta, uti balong kumta, don nembro, uti balalot bam tu, musuh tu keren uti dah buda kah bam do, don lo nem kana. Barok ni dan, kumbadan kana jong sol, uba beben ya kebalang. Dan lor kata kana basneo, iwe shong hang ni ke jaka kanong ipi, bingi dan hang ni, ni dan lor ki kana ki basneo ke jingem jongi. Hana habong Jisu wan hang ke jingem jongi ya. Kata ke kana ke basneo, ke kelaman, ke jingem tu kana bah ya ke jing penem ke jong utrai. Amen. Bat kata ke kana ke basneo, ke kelalong man, ke kana banyaro yo Jisu benong try, ay ngowat apa dengkum kata, pamiit yang pamijit yang pamikot yang barong ngilong kum so amang ngidan ke kana sneo, ngidan ke kana sneo, ngidai ki brio batimsi, ngidai ki brio balek kata, ngidai balek kumta, badi babam bat kumta terter ngile mensua, hendak apa yo try pada ngila dono tangga jing kana ka baba. Haba ki brio ki kran mentah ni taj badwai tan. Ni taj tu yalap Jisu. Ni kaju si kaju. Balai kata dia kana baba ta naman yalap tang yu Jisu. Amen. Tip ka kana ka basneo ka kalalong ka kana sa baba ka dai tang lada hapdeng jong kata ngiyo no yu Jisu. Larangim yo Jisu. Haka jingem ka jongi. Ka kanas niyo ka sabek, ka kanas niyo. Hari kanas niyo ka kala kana bah, de tanga bangi Shem yu Jisu. Baru Jisu ukwa bani Shem yang iway biway. Amen.